Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. U eḓela nga zwifhinga zwo fhambanaho zwi nga vhea vhathu khomboni ya thaidzo ya mbilu na u oma lurumbu. Izwi ndi u ya nga ngudo ntswa yo gandiswaho kha dzhenala ya BMC Cardiovascular Disorders. Vhorasaintsi vha ri vhathu vha re khomboni khulwane ndi vha miṅwaha ya vhukati ha 40 na 46 vhane vha eḓela awara dzi sa fhiri dza malo. Ngudo yo shumisa data ya vhathu vha zwigidi zwiraru na maḓana mavhili furaru nthihi vho bebwaho devhulaha ḽa Finland. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Ulu. Ngudo ntswa u bva Northern Arizona University yo wana uri hu nga vha hu na u anganyela hu re fhasi malugana na vhubvisa gese ha gese pfuḓi nga zwiendedzi dziḓoroboni. Mawanwa a tsedzuluso a khou thudzela kule data yo bviswaho nga Climate Trace, thandela yo ḓitikaho nga AI u fhaṱa database ya vhubvisa gese nga zwiendedzi. Vhorasaintsi vho wana uri hu na phambano ya phesenthe dza 70 musi u tshi vhambedzwa na data yo anḓadzwaho nga Climate Trace. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya Environmental Research Letters. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiso masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.